Satio langkah gitu di dalam kampung, di dalam pengawasan pihak Panjajah. Ruminya awak kabatenggang. Yo!
dan masamu. Yo. Simakan bana jaleh-jaleh. Dengarkan bana anak nyonya tu. Hindak kajadi panyasalan. Jika dicaliak musimbak kini, erak di ranah kampung kita. Ulah dekurenah pihak panjajah. Mbak Sera adat juga lo. Luah lantak dan kabanaran. Adat juga mo nan dilunyahnya. Mbak bantuak lurah indak babatu. Lain dan daripada itu, Satio langkah kita di dalam kampung, di dalam pengawasan pihak panjajah. Ruminya awak kabatenggang. Sababaa mengkoba itu. Salah kita melangkah, nyawa pandahannya. Pandai jo pandai awak babue, nanang seribu akal, pikir palito hati. Kami pakai teropong. Di sini, di nanti. Ampun. Pergi. Iya Pak. Pergi. Seperdong! Kalian orang goblok semua. Goblok. Bangsat. Siapa itu si Mangoko? Depan.
sama-sama. Sobat sanasib sapajuangan. Melah, kita satukan hati bolehkan kanda. Kita meminta kepada Allah. Awak menyarang dalam kalam. Tidak ada palito nan manyalo. Tidak ada cahaya. Capek serupa kile. Tadanga bunyi balukui. Tandonyo kawan sepajuang. Tapi kalau pakai sarato darah, itu tandanya percaya. Hubungan. Melah, sama-sama kita meminta kepada Allah membaca Bismillah. Jo Al-Fatihah. Padonyo hidui